hari Minggu mah bubat tahaganupan nadong di gereja naik homani nasyam na mengikuti melalui live streaming. Senai homa orang tua nami nama puso apun haganuk kita nambah beribadah di rumah panombahanon. Terpuji mah Tuhan ta oke kita mas kebaktian memuji pasangapon gorandi. AGP marhite live streaming lang mapangkurangi semangat tak bani Tuhan tak. Ibadah ta sadarion aima gorandi minggu ni Trinitas marbahasa Simalungun model E. Hata hapor sayaw apostolikum sunguna soma galangan ta boy ditransfer rekening kuliah atau melalui persembahan digital atau barcode biar Bapak Inang nah puso kita haganupan sihol pukahon tama ibadah ta ibirenami panorang bersaat teduh. Amin. Senari mulai kita mah kebaktian kau, yak mah kita jong. Dodikon kita mah roh au kubamu, oh Tuhan. Oh Tuhanku, manrogop au manombahan patalup hama, oh Tuhanku, pasusi papasing hama sayu Ibagas goranine bata bapa pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondui na pasing sito palangit pakon tanohon. Puji ma Jahuba ale tonduyhu anja humbani godni uhurhu mamuji gorani napasingin. Puji ma Jahuba ale tonduyhu anja ulang mahalupahon ganuk terlayakni. Ia do na manatap segala dosamu. Anjahan na pamalungkon segala naburitmu. Napaluahkon guluhmu humbani hamagowan. Naman salihon layak apa hidup ni uhur. Napabasuhon surah-suramu marhite namadear. Asemulak bayu haposoon songon manong gordaha. Jahoba namambahen hapitoron. Anjahan napasitongkon uhum bani halak nahon nadorun. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita. Ham Tuhan na bata bapa nami marhiti Jesus Kristus Tuhan nami.
Terima kasih mahaton nami hubamu. Halani maruhur bapa doham tong ben nami. Ipuji hanami doham halani palua ham do hanami. Humbani hamagowan halani dosa nami. Sonari do mahiya persayai anjane iauhon hanami haluahon nabi neremuin ben nami. Halani aido asimarolopolop hanami sonari ilobe-lobemu. Na mangelek do hanami asi pergogoy hamma hanami makurjahon hatamu. Janah patalup hamma pamujon nami hubamu. Urupi hamma hanami mamaki hapentaran na humbamu. Asi guluh nami on tetap bain hasangapon pakon kemuliaanmu. Jalo hamma tonggo pakon pamujon nami on. Gabi hasangaponmu. Amin. Undul mahuriang. Bapak Inang, Nabuso, Agena Syamna di rumah. Mendoding kita kembali buku Haleluya nomor 302 ayat 1 sampai 7. Puji hita nabatata, puji hita anakku, puji hita ketenduri sitolu sadadoi. Haleluya, haleluya, sitolu sadadoi. Kita Raja Surga, Tuhan manusia. Puji kita Raja Gereja, baikkan dunia. Haleluya, haleluya, baikkan dunia. Haleluya, disembahkan na persaya hubamu. Bai arian akon dori idodi konubamu. Haleluya, haleluya, idodi konubamu. Riap kita jongjong. Martonggo mahita masapot kondo satta. Ham Tuhan na ibata ibagas turu ni uhur rodo hanami hubamu masapot kondo sanami. Ay na mangaku do hanami buwe do lang ihurzaon hanami ahana patut si hurzaonon nami. Halani ay patut do hanami hona uhumu. Ham Tuhan, hidup mahurmu ben nami. Tuhan, tolong mahurmu ben nami. Pardosa. Gatido hanami mangelek hubani tanggung jawab nami. Pajongjongkon hasitongan pakon habonaronmu. Jana hurang badani do hanami mamorsan silang. Halani mabiar hanami bani risiko. Boinando ipake hanami panorang mamikirhon diri nami sendiri. Marimbang mamikirhon na hinarosukon ni uhurmu. Palua hamma hanami humbani uhur biar pakon gobir. Ham Tuhan, hidup mahurmu ben nami. Tuhan, tolong mahurmu ben nami. Pardosa. Sonari ibon hanami do haganupan dosa nami hulobemu. Irik manuk kunhon nasirsir hanami pabayuonmu. Asiboy hanami mandalankon hatamu.
Jana beri hammat tonduimu, laho mambubai hanami bani goluh nami. Ham Tuhan, hidup maurmu ben nami. Tangar anjaha persaya hita mahatani nebata, baga-baga pasal hasasapan ni dosa. Paridup ni uhur anjana pardiar layak lo Jahoba, nangit man ringis anja paridup ni uhur bagal, sengi bayan hubatta romban hubani dosata, anjaha sengi baluskon batta romban hubani hajatonta. Songon hidup ni uhur ni bapa bani nombahni, sonai do hidup ni uhur ni Jahoba bani sagala namak kabiarisi. Ibagas holong ni batang, doma isa sa paganup dosata. Halaniay, patari dekon hitam at tanda-tanda ni parguluhan na bayu. Hasangapon ma bani bata ibabaw. Bapak Inang, nama poso, lagi nasiam na rumah, mandoding kita maratehon buku haleluya nomor 356 ayat sada pakon 2. Kita ganupan berdosa, Roma bertuhatai, Karumindo manasa, ganupan dosa tai. Roma podas, kita ganu, ayat Tuhan kasih sirto ganu, Ipai madohita paso namon migalu age dosa pehita ijalo Jesus doi holong ateni tumando pase talup ditao Roma oras kita ganu ay may tuata sirsito ganu sa ipai madonita paso nagon ni ganu. Tangar hitama hatani nebata, atas surat Bani Jesayas bindu onom mamuka humbani ayat sada das kubani waluh. Aserap kita membaca secara responsoria. Hanami ayat ganjil, jemaat ayat genap. Pandiloni Jahoba Bani si Jasaya. Bani tahun parmateni raja usia. Huidah do Tuhan hundul di atas hotak nagijang. Anjaha namar mulia, anja rambuni, pakaianni do manggoki rumah panumbahan. Serapindo jongjong ibabuni, namar habong onombe, dua marukuk bohini, dua marukuk naheni, anjaha dua makabang konsi. Marsi tauran masih dia, nini. Napasing do jauh basebot, gokdo sabtanaon bani hamuleonni. Jadi di rumah oncolani pasihon halani soran ina dido ai, anjago timus ma rumah ai. Dop ai nikuma, bursik maahu, mago maahu, halini Jahoba, halini Zolma, parbibir nabutak doau. Anjaha marianan doahu itongah-tongani halak parbibir nabutak. Ay domma ididah mataku rajain Jahoba zebot.
Sada humbani serapim ai habang madopak au, mambuan narnar ibagas tangani, ai mana binuat ni marhite gasip-gasip humbani anjap-anjap. Ijamah ma marhitei bibirhu anjanini, tonggor ma ondo naman jamah bibirmu, sai ma salahmu, sacap ma dosamu. Dopai hubungi masoran ni Tuhan, nama katahon, isedo susuhanku, isedo utusan nami, jadi nikuma, ijon doau, suruh hamba au. Amen. Martua do nama nangar hatan ini bata, anjaha namarim bagas konsi. Bapak Inang, na uso, nasiam na di rumah, mandoding kita membani buku Haleluya nomor 110 ayat 1 tambah tolu. Tuhan Yesus Iparama Lalu irido Yesus Kopamuru Sairi kolon Tuhan Sairi kolon Tuhan Sairi kolon Tuhan Yesus Kopamuru Sairi kolon Tuhan Bain suruh ma'ahu Ay sensaya kamu Jangan Omamadu Ganutol marobamu Ganutol marobamu Ganutol marobamu Tolong ate usai namu Ganutol marobamu Riap meda jongjong. Saksikon hitama hapor sayon tain. Songon na saksikon ni halak haganup na porsaya bani sab tanohon. Aw porsaya bani ne bata bapa. Pargogo na sotarimbang naman o palangit pakon tanohon. Aw porsaya bani Jesus Kristus. Anak ni bata na sasadain. Indo Tuhan ta na tinubukon ni si Maria sang labi haliapan, marhite tondoy na pasing, manaron na parngit, bani panorang si Pontius Pilatus, ibar silangkon, mati anja na itanom, turan utang ito, mulak manggolong bani na matay, bani ari ipatuluhon, naik ke surga, anja hundul siya muni bata bapa, pargogo na sotarimbangin, hunjay mamalak magirang, laho mangumi halak na manggolo, pakon na do matay. Aw porsaya bani tunji na pasing bani kuria pasanda pasingin parsauri segala pasingin bani asalaman di dosa bani parbuon yak tulang pakon bani mabaluan na sadoka di dokani. Amen. Hundul mahuriang. Bapak Inang, puji hita Tuhan ta marhitei buku Haleluya nomor 446 ayat 1 pakon 2. Susada aku larohi tagalupan Ragam ni pagori dohi katomon
budaya prostoin bani Tuhan senggong irio isari hondoto Tuhan taruh nagabe ayu ambu rating ido hitao na jojo Tolong na Yesus pulang hapanur ase tahun madua naramos Tandani sisanya aku lalu hitam Rahmat pengharapan bani goluhon Nailo bani hor jarak marsi huruban Bulan bunga dari aniju Tuhan tado nagawe ayu ambu Nating nido hitao na jojo Tolong Yesus pulang hampanu Ase tabung mardua naramos Riap mito jongjong Martonggo mahita Ham Tuhan ne bata Bapa nami ne sumbahan nami Marhite goran anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami Terima kasih pakon puji-pujian no tong-tong sembah konon nami hubamu Das hubani panorangon Naja Tuhan na tong-tong memberi kesehatan Sonai homa harjog kita nyakula huben nami haganupan pagurini kuriamu Khusus ni nadong ige kapesi jantungon Bani panorangon Hanami sebagian huriamu Marhasa daun mamuji pakon pasangapkon goranmu Melalui ibadah minggu bani panorangon Irumahmu na bapasingon Sonai homa soman nami pagurini kuriamu Bahat ope nalang bergabung pakon hanami itempaton Tetapi beribadah melalui live streaming kun rumah nisi dia masing-masing Halanya Tuhan Tetap matungtong berham kesehatan huben nami haganupan Sonai homa orang tua nami na lansia Nyumpah nami pemuda sonai homa anak sekolah minggu Selalu berham semangat hubani nyumpah nami on Lau mamuji pakon pasangkon goranmu Anja padoh kam homa huben nami haganup segala naborit terlebih virus mewabah bani panorangon aima COVID-19 Tuhan itong kanami do homa gereja nami itempaton sonai homa lingkungan na adong sekitar gereja on agepe sedia berbeda keyakinan pakon hanami lindungi ham beri ham damai sejahtera asiboy hanami beribadah dengan tenang Lahu mamuji pakon pasangambot kun goranmu na bapasingin. Asik ulang adong gangguan orang-orang yang tidak bertanggung jawab bani persekutuan nami i tempat on. Tuhan, itonggon hanami dohoma setiap seksi-seksi atap badan, atap tupuan na adong gereja GKP Jantungon. Seksi bapa, seksi ina, seksi nama posong, sone homa sekolah minggu. Atap apa menjadi program na adong setiap seksi boy mardalan ibagas nadiar. So inay huma haganupan pengurus setiap seksi atap badan berham hubani sidia kesehatan sunai huma semangat terlebih kesabaran nalah huma majuan setiap sekip atap badan Tuhan itunggon hanami do huma majelis atap parkhorja na dong ikepes jantungon situa samas ase hanami sebagai majelis boy mandalan tugas pangkontang ujab nami sebagai pelayan Tuhan ajari ham bimbing ham hanami Tuhan asi boy hanami memaksimalhun pelayan nami itongah-tongah ni kuriamu terlebih hanami samas atap situa bani panorang naladohor nalahoy tabishon bani asi boy mardalan toon Tuhan ibagas nadiar Tuhan itonggon hanami do mapi HMJ nami GKP Jantungon sonay huma pendeta nami pakun keluarga beri ham tong sidia kesehatan hubani sidia asi boy PHMJ nami membubai jimatmu anjaman berham kesehatan kesabaran asi haganu program na adong ikuriamu boy mardalan ibagas nadiar sonai homa Tuhan pandita nami na adong pakon keluarga semakin berkati Tuhan lau padatkon hatamu na papasingin itongah-tongah ni huriamu anja lambin termulia mat goranmu na papasingin sonai homa hanami jemaatmu semakin berkati Tuhan Tuhan martonggo do mahanami
bani haganup, bani hasoman na ibagas parnaburitan, atap ape na orang sehat, ibagas pemulihan, na sulang tersebut hanami sada persada. Bedam sidia kesehatan na sempurna Tuhan, pasu-pasu ham tambar, atap obat na ikonsumsi ni sidia, asipudas malum, atap sehat humbani parnaburitan ni. So na homa dokter atap perawat, na mengobati asoman namin na ibagas parnaburitan, saya marpasu-pasu matongtong ham Tuhan. So na homa keluarga na merawat, beri ham kesabaran hubani sidia. Tuhan, martonggo doma nami hubani numbah nami na ibagas pendidikan, atak na iparsikolahan, mulai tingkat TK, SD, SMP, SMA, das subani perguruan tinggi. Bani panorongon Tuhan, nyumbah nami onlang boy ope tatap muka pakon guru ni sidia, iparsikolahan. Halani pandemi COVID-19, tapi melalui daring atau melalui online, lebih tepatnya melalui Zoom. Mengelek nami hubamu Tuhan, asik ulang turun semangat inumbah nami on. Tuhan, hamma tong-tong na memberi uhur habis taron hubani sidia. Asik inumbah nami on pe Tuhan, semakin semangat belajar. Asik boy tong-tong yarusi sidia, materi-materi pelajaran na iberi guru ni sidia. Sonai humani umbah nami na menginjak remaja, jaga yam sidia Tuhan. Pada ukam sidia humbani pergaulan bebas, sonai humang obat-obat terlarang. Asih hanami sebagai orang tua ni sidia, ulang khawatir hanami. Halani hamdo, pangarapan nami na manongtong, menjagai nyumbah nami on. Tuhan, martonggo doma nami, bani nyumbah nami, memasari horja, atak mencari pekerjaan. Beriam sidia horja, atau kerjaan yang sesuai dengan pendidikan atau kemampuan ni sedia, atau keahlian ni sedia, asyik menjadi sukacita bani sedia lahu menuju masa depan yang lebih baik. Tuhan martonggo doma nami, bani pemuda-pemudi nami, lagi mencari pasangan hidup. Asyik pasu-pasu ham sedia, patuduh ham hubani sedia, pasangan nasi padan, terlebih nasi iman pakon hanami. Asyik pemuda-pemudi nami on pe mendapatkan kebahagiaan. Sonai homat sukacita na humbamu Tuhan. Tuhan, martonggo doma nami, bani haganup huriamu na adongi kepes jantungon. Bani usaha nami, atap hurja nami, naromban hubani harosuh di urmu. Saya marpasu-pasu maham bani haganupan kegiatan nami. Naja Tuhan bani masa-masa sulit bani panorangon. Bahat dohona dampak ni halani pandemi COVID-19. Halani ay Tuhan. Tetap Tuhan pengajaman nami, na memberi dalan huben nami dan terdampak Tuhan. Anjaha beri ham jalan keluar, lahu mandalani ari-ari ni golu nami marsada-sada. Aziha nami pe mendapatkan sukacita na humbamu. Tuhan, martonggo doma nami, hubani orang tua nami nai nalansia. Sonai homana ihuta, orang tua nami na dogi buna pasogit. Beram hubani sidia, orang tua nami on Tuhan. Kesehatan sonai humangga jang ni umur. Asyik setiap sedia Tuhan semangat lahu mandalani ari-ari goluni sedia ibagas satu bawon ni. Tuhan martonggo dohma nami hubani bangsa pakon negara nami on. AGP ilanda pandemi COVID-19 negara nami on. Tetap doham pangajaman nami. Sai urupi hamma negara nami on. Sonai hama pemimpin nami. Mulai pemimpin terendah sampai mulai tingkat RT sampai tertinggi. Khusus ni presiden, bahkan wakil presiden, asyik boy memimpin negara nami on menjadi negara yang lebih maju, tak lebih baik. Sonai humahaganipan pejabat-pejabat tinggi, asyik ulang sedia mementingkan diri sendiri, pakon keluarga, tetapi lebih mengedepankan kepentingan orang banyak atau masyarakat Indonesia secara umum. Halani negara nami on Tuhan terdiri dari beragam suku budaya, berbeda keyakinan. Asyik negara nami on boy hidup rukun dan damai, anja pada kam segala jenis konflik, na menjadi sumber perpecahan antara hanami sama hanami. Asyik negara nami on menjadi negara yang maju dan makmur. Sonai homa Tuhan, pemerintahan nami, dom melaksanakan vaksinasi huben nami masyarakat Indonesia, na sedang berjalan bani panorangon. Dan doa Tuhan, dengan adanya vaksinasi ini, boleh mencegah penularan virus COVID-19. Nami wabah, sunai mabe boy memutus mata rantai penularan COVID-19 na lebih bewabah bani panorang. Tuhan, bado pena sihol pangindon nami hubamu, tapi mengelak doa nami hubamu, apa na perlu ben nami, hamdo mambotoin haganupan, saya merpasu-pasu maham ben nami haganupan.
Tuhan, tol managalek doha nami lobi-lobi mu, ba doha urangan nami, perlaho, pangabak, sonay humaparsap nami, bahat na lepak Tuhan, bani panorangon ibagat turun niura nami, mangindo, parlobi sa saphamma dosa palanggar namiin, asitalup hanami ilobi-lobi mu, lahu mangindo pakon manjalo pasu-pasu, nasihol beret konon mu ope huben nami, ibagas gorane namu Yesus Kristus, hana jalo hamba tonggo elek-elek namion. Amin. Hamba panamina ni Goriatas, sa pasing magoranmu, Ajari hamba hanami lau papasing goranmu, mari kita nasir-sir hanami manangyuhon pakon lakorjawan hatamu ibagas guru nami. Saya Roma haronmu, saya saut ma harosuni urmu, inago itong songon ni Nay Goriatas. Tunduhin mo na papasing malayanan banami, asa iparguguhin hanami, lau pataryakon tanda-tanda ni rajonmu, pakon pasaukon harusun ni uhurmu itanoon, marhite pamolosyon, apa pangabak na talup ilubimu. Beri hamma ben nami sadarion hagoluhan ari-ari. Ajari hamma hanami, aselamlin mangidah, mananda janam boto, napita hamdo harohani hagoluhan nami, ase ihamalaskon hanami bueni silayak-layakmu, nado bineremu pakon nasihol berewemu ope benami. Sasap hamma dosa nami, son panasap nami, baniriusa ni hasoman namar dosa dopak hanami. Maka olongi hasoman nami, Somon pakalolongi mu benami, ase nama diar ibayan nami balos ni najahat, lang marsubil, lang mardomdom, lang marmapas nyuhur hanami hubani asoman. Pargogoy hama hanami, ase tongtong pambalusi hamjana. Ulang hanami bobayam parlajuan, palwa hamma hanami humbani pamago. Ham Tuhan na ibata, parorot anja parpadumudu hama hanami, lau malibangi dosa pakon siding ni polis, ase monang hanami mangimbang pangagawin. Ay hamno si madahra jaun, pakon hagogohon, apa hasahapon sa dokah ni. Amen. Undul Mauria. Mandoding hita, kumbani buku Haleluya nomor 207 ayat 1 pakon 2.
tinting ihurian dok posai holi persembahan pujian numbani nama poso pakon inang. Saloma hubata haganupan, Salu. sonari ibasaon hanami matingting namasa, pakon si pamasaon, bani kuriata ibagas nasa mingguon. Kegiatan rutin, naparlobe, sermon lokal, ia dongkon bani hari Selasa, tanggal 1 Juni 2020 sada, pukul 10 siang, via Zoom. Napa duahon? Jadwal ibadah tatap muka. Bani hari Minggu tanggal 30 Mei tahun 2020 sada, Jemaat Sektor Sada Pakon 2 pagi. Nama poso siang, Aima jam 10 tolu wib, Marianan Igarejaon. Minggu tanggal 6 Juni 2020 sada, Jemaat Sektor Tolu Pakon Opat. Na patoluhon, PA Seksi Inang. Ia dongkon bani hari Rabu, tanggal 2 Juni 2020 sada, ipukah jam 10 siahwib, petugas ibadah humbani Sektor Opat via Zoom. Napa opatkon? Ibadah sekolah minggu dan kateisasi CD. Kelas kecil pukul 8 das hubani jam 9.30 via Zoom. Kelas besar pukul 9.30 sampai 11 wib via Zoom. Kelas marguru pukul 10 pitu wib sampai selesai via Zoom. Na palimahon, jadwal latihan singer. Ya dongkon setiap Sabtu, imulai pukul 10 wib. Marianan Igareja. Na paunomhon, pertonggoan keluarga. Ya dongkon bani hari Jumat, tanggal 4 Juni 2020 sada, pukul 10 siang 30 wib via Zoom. Naman jabui, Aima keluarga Bapa Situa Amlen Saragih, Inang Boru Purba. Hun Sektor Opat. Petugas, ambilan pendeta, agenda, Situa Nurita Saragih, Doding, Samas Benauli Tondang, Tonggo Safaat, Inang Nyonya Aris Purba, Boru Sinaga, Mambasa Parmahan, Atap Tonggo Suhut, Aima, keluarga Situa Amlen Saragih. Barita Kuria. Partonggoan Pangapohon, Bani Sadarion, Minggu tanggal 30 Mei 2020 sada, ya dongkon hitado partonggoan Pangapohon, hubani keluarga Situa Nehen Munte, Boru Silalahi. Na ilaksanahon setelah ibadah minggu secara Zoom. Na membuat acara Aima Bapak Situa Moris Purba, ambilan Bapak Pendeta Amri Tondang, Dear AC Idihuti Hitama acara on. Seksi sekolah minggu. Pesta sekolah minggu GKPS. Dalam rangka mendukung program sekolah minggu GKPS Jantung tahun ini, seksi sekolah minggu mengharapkan kepada setiap keluarga agar memberikan tok-tok riap yang besarnya minimal Rp100.000. Tok-tok riap ini bisa langsung disetor ke bendahara jemaat GKPS Cijantung atau kepada pengurus sektor.
Pembinaan pengurus dan guru-guru sekolah minggu GKPS Seresot Cikoko akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 1 Juni pada pukul 9 WIB melalui Zoom dengan tema Be an Extraordinary Sunday School Teacher. Pembicara Kak Elisa Kristina, penggiat pelayanan anak. Nah, berikut nih, Tupuan Lansia. Periodisasi Tupuan Lansia. Periodisasi pengurus Tupuan Lansia GKPS Cijantung ilaksanakan bani hari Minggu sadarion pukul 10 siang das hubani salosei secara Zoom. Ase ganuk orang tua nami anggota lansia bergabung ma bani acara on. Pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021, akan diadakan periodisasi pengurus lansia lingkup resort yang akan diadakan secara virtual dimulai jam 16 sampai selesai. Diharapkan calon-calon pengurus dari Jemaat Seresot Cikoko supaya dikirimkan kepada Bapak Situa Emeritus Wahidin Purba. Nah, berikut nih seksi Bapak GKPS Cijantung. Sihol Adong Konondo, Partonggon seksi Bapak Jemaat Cijantung, bani hari Sabtu tanggal 5 Juni 2020 sada, ilaksanahon marhite Zoom. Ipukah pukul 20 WIB. Ambilan PA Ipadas Bapak Pendeta Alex Sitopu. Iharapkan asihaganupan Bapa na adong ikuryaon mandihuti acaraan. Seksi Bapa Resort Cikoko. Pembekalan dan penelahan Alkitab seksi Bapa Seresot Cikoko ya dongkon pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2020 sada ipukah pukul 10 siang WIB dengan tema Yesus berkata harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Narasumbernya Aima, Bapak Pendeta Jahenos Saragih. Diadakan secara Zoom. Diharapkan seluruh anggota seksi Bapak asedihutma bergabung bani acara on. Nah, berikut nih survei galangan GKPS Cijantung. Ibahen multimedia do, survei namambere galangan hugareja. Aima namambere galangan tunai, transfer, persembahan digital, manitip, agar kita isi survei ini. Dan kita beri usul. Masa periode survei, tanggal 16 sampai 31 Mei tahun 2021. Nah, berikut nih jadwal pembinaan majelis dan calon samas situa sebelum ditahbiskan secara offline. Bani hari Sabtu tanggal 29 Mei jam 16 sampai 20 materi pembinaan situa samas Aima naparlobe jumatanganan bagaimana mendengar dan mendampingi napaduahon diakonia jemaat. Nambembobahon Aima, Bapak Pendeta Oberlin Silalahi, Marianan Igarejaon. Bani hari Sabtu tanggal 5 Juni 2020 sada, jam 10.05 dasubani jam 10 siang WIB, naparlobe materi ini pembinaan Aima, tahbisan samas dan situa GKPS. Napaduahon, pentingnya pemahaman visi misi GKPS dan tata gereja GKPS dalam diri pelayanan. Dalam diri pelayan. Nama mbobahon Bapak Pandita Marianan Igareja. Bani hari Sabtu tanggal 12 Juni 2020 sada, jam 10.06 das hubani jam 20 WIB, dengan materi keluarga samas dan situa yang melayani. Nama mbobahon
Aima, Bapak Pendeta pakon Bapak PHMJ, Marianan Igareja. Ucapan selamat ulang tahun. Jemaat dan majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Berikut nih masuk Mahita Bani Warta Keuangan. Keuangan Ikuriata pertanggal 30 Mei 2021. Naparlobe, kas jemaat. Saldo awal berjumlah Rp28.449.573. Pemasukan Rp2.352.000. Pengeluaran Rp900.000. Saldo akhir Rp29.901.573. Kas pusat. Saldo awal Rp80.764.000. Pemasukan Rp2.065.000. Saldo akhir Rp10.820.000. Napotuluhon total kas seksi pakon badan. Saldo awal Rp430.430.140.140. Pemasukan Rp5.114.000. Pengeluaran Rp1.000.000. Saldo akhir Rp122.553.140.140. Aima, jadi total haganupan kas jemaat, kas pusat, pakon kas seksi pakon badan. Saldo awal Rp155.653.520 Total penerimaan Rp5.531.000. Total pengeluaran Rp1.100.000. Jadi saldo akhir ta Rp160.284.520 Aima untuk warta keuangan. Sonaima ting-ting namasa pakon sihol si pamasaon. Sonai homa keuangan ni kuriata ibagas nasa mingguon. Sa ipasu-pasu Tuhan ma mardalan haganup ibagas nadear. Janah marpasu-pasu homa Tuhan ta. Hubani hita nadop marsi bere-bere. Saya tambah ma pasu-pasu. Malas mauhur ta haganupan. Terima kasih, martonggo mahita. Terima kasih bamu Bapa. Onma ting-ting namasa pakon nasihol si pamasaon bani kuriamu GKPS Cijantung. Ibagas nasa mingguon. Saya marpasu-pasu maham. Bani ganup kegiatan. Pakon rencana-rencana nami. Asih haganupan in. Mardalan ibagas nadear. Janah lambin marsangap marmulia goranmu. Ibagas haganup pelayanan nami. Sonai homa bani keuangan nami. On maduit na masuk pakon keluar ibagas mingguon. Saya marpasu-pasu maham bani haganupan keuangan nami on. Bani nadop marsi bere-bere. Saya tambahkon hamma pasu-pasumu. Ase lambin marbuah horjani tangan. Haganupan in bayan hasangapon ni goranmu. Terpuji maham Bapa, on matonggo nami hubamu, say saut marosuhmu ibagas haganup rencana nami. Ibagas goran ni anakmu Tuhan nami Yesus Kristus, jalo hamma tonggo nami on. Amin. Taron tama persembahan pujian membani seksi Bapak.
tetu pamagamu Bani ganup dearni layakmu Itogu-togu ham tong-tong Anaminati nombusmu Ase marna Baik hasib Tuhanmu Tuhan, pasadahan turiamu Jana tong-tong irahut olongmu Sahur sapan riyama Arasa daun natogu Tiap sahur memuji Koranmu Pasuhan ganupan para milani Asesai ringgas jana tong-tong obat Alaskan hatamu Bani ganu kuriamu Ase maruli Bai baga-bagamu Pasadam auriamu Jana tong-tong irahut olongmu Sahur sapan riyama Marhasa daun natogu Tiap sahur memuji Koranmu Pasuhan ganupan karambilani Asesai ringgas jana tong-tong hobat Padaskan hatamu Ganu kuriamu Ase maruli Bai baga-bagamu Pasuhan Ganu paparambilani Asesai ringgas Jana tong-tong hobat Padaskan hatamu Bani ganu kuriamu Ase maruli Bai baga-bagamu Ase maruli Bai baga-bagamu
Ai hamdo Tuhan hagogohan Ai hamdo Tuhan hagogohan Ya, paima itangar hita sogot narion hata nama diar mahirte honni ambilan bani panditata mandoding hita humbani buku haleluya nomor 321 ayat 1 tambah 2. Martonggo mahita diate tupan somba nami bamu ham Tuhan Yesus bani idop pakon holong nyatemu itonga-tonga ni haganupan parguluhan nami. Terima kasih tongon Tuhan. Ombas on panorang on age jemaatmu kuriamu. Namarianan irumamu napasing on sonai homa age namarianan irumah memuji pakon pasangakon ham marhite ibadah minggu nami caloham tongon Tuhan papasing ham bani hatamu na ondos hutonga-tongah nami tong-tong barekon kam tonimuna pasing in nalaho pahot kon in bani hadirion nami be ijalohan nami matongon Tuhan hatamu ibagas Kristus Yesus riak mahita. Amin. Salom bata haganupan kita ganupan kuryani Tuhan ta age garama anak boro remaja pakon sekolah minggu namaribadah bani panorang on ijalo hita hatani Tuhan bata aima umbani Injil Yohanes bindu tolu mamuka maai umbani ayat 30 sada yujungi marhite ayat 36. Injil Yohanes bindu tolu ayat 30 sada yujungi bani ayat
Kita kanupan na hinarga ni Tuhan tay bagas Kristus Jesus age na rumah panumbahan on sunay huma age na rumah tabay ibasaon hanami irik-irik kita bani uhurta sonon ma hatani Jakoba narohum datas iya do na mangatasi haganup nahuntanoh on partanoh on duay anjaha pasal na itanoh ondo isahapkon narohum datas iya do na mangatasi haganup naniidah ni apa na binogeni do isaksihon tapi sengdong na manjalo hasaksian ni ay halak na manjalo hasaksian ni ay iya kuido pabua parsitong do naibata ay nasinuro ni naibata iya do na masahap kon hata ni naibata anjaha seng marsibar iya mambere tonduini holong do uhur ni bapain bani anakin anjaha haganup do yondoskon hubagas tangan ni napor saya bani anakin dapotan haguluhan na sadoka ni dokani tapi naso mambalo si anakin seng idahon ni ay haguluhan tapi ringis ni naibatado totap bani amen salam hubata haganupan horas selamat hari Minggu hubani nasyam hasoman nami kuryani Tuhan na irumah sonay huma age nabani garejaon salam hubata haganupan kita haganupan na hinarga ni Tuhan tay bagas Kristus Jesus somal duay ase ulang sukun-sukun teh ni Bapak Inang ase ipatugah mah perkenalkon otik diriku halani otik belah ulang gajangan perkenalan pakon hatani na ibatahuli kan anu iya goranku aima Pandita Amri Tondang janah inang boru saragi dajawak nyombah 2 dalahi nomor sada 6 tahun si nomor 2 tahun 3 bulan tugas hanami iresot Bogor namarianan i Sukabumi GKPS Sukabumi janah hutani orang tua alane hasusuran usaha huta hasusuran hanharang gaul markapal hubagas gorani huta ai nagori ya jadi inang na manubuk konau boru sinaga jadi awanak parlobe dalahi anggo daboru 2 anggo hanami 5 na nyombah ni bapak ya aima partandanta jadi anggo naligan ni holimay iya kita ganupan na hinarga ni Tuhan tay bagas Kristus Yesus anggo adong iya agak sarupa dua ino kanayai songon perkenalan saya doa agi ipasingkat hita aima anggo ibuat itonga-tonga ni pribadi lepas pribadi hita ganup na hinarga ni Tuhan ta rado sahali isukun rado sahali hita patorangkon itonga-tonga ni guluta bahkan agi ibagas hubungan sosial ta ketika laho hita marhuta-huta ketika laho hita no kanayai hubani pakorjaan bahkan agi ibani pardalanan ta rado isukun pasal itandai hamdo sianu nah ketika hita ganup na hinarga ni Tuhan tay bagas Kristus Yesus ketika ada orang hadong halak marsukun itandai hamdo bapaon itandai hamdo inang on rado ketika kita mengenal
itonga-tonga ni haganupan pribadi na isobut kon ay secara detail do isobut kon hita ay mada hutandai. Nah, artinya hita ganupan na hinarga ni Tuhan ta ibagas na ipatorang ko na isaksihon kita ma ketika adong na marsuk kun ay itonga-tonga ni pardalanan bahkan age ibani na ijupah kon kita secara detail humbani awal bahkan age humbani ginoparni bahkan age humbani haganupan seluk beluk keluargani rado iboto kita. Nah hita ganupan na hinarga ni Tuhan ta naima hasaksian ni si Yohanes Pandidi. Artinya hita ganup na hinarga ni Tuhan ta ibabuni teks taon terjadi dosa ada persualan, terjadi dosa ada perselisihan, terjadi dosa ada no kanayai aima pasal antara na terjadi itongah-tongah ni haganupan pelayanan si Yohanes. Kita ganup na hinarga ni Tuhan ta tapi lang si Yohanes na menyangkalai tetapi susuan ni Yohanes Pandidi do na mangida bahwasani apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, bahwasani Tuhan Yesus do mamandidi kemudian susian naik maka tahun ay Tuhan Yesus ini taganupan na hinarga ni Tuhan ta Yohanes Pandidi do mandidi Tuhan Yesus. Nah tapi ay bagas pemahaman ni susian ni ay lang iningat si dia ahani hatahon ni Yohanes Pandidi anggo au bah do hudidihon tapi anggo iya nasihol roh ay ani ni babayna tundi do. Nah hita ganupan na hinarga ni Tuhan ta ibagas persaingan ibagas haganupan pemahaman na terjadi antara susian ay hita ganup ijai manokanayai Yohanes Pandidi sihol patakkanskon patorangkon memberehkon ase tipak no kanayai pemahaman ni si dia pasal ahado nehor jahon ni Yesus pasal ise do Tuhan Yesus ay. Nah kita ganupan na hinarga ni Tuhan ta ijai manok kanaya Yohanes Pandidi maka tahon naro hundatas iya do na mangatasi haganup. Ini taganup na hinarga ni Tuhan ta pemikiran daripada susian Yohanes Pandidi mereka sudah do cemburu si dia ay guru nami do mambahin pendidian ay masih Tuhan Yesus ijai do mamandidi huma karena dunia ini si dia ay Rabbi halak ondi narohubamu idi parniba Jordan aima nasinaksihon muondi tonggor hamma mandidi hondo ianuan anjaha marrohan do ganup halak bani ibaga sukun-sukun ai hita ganupan na hinarga ni Tuhan ta ibagas Kristus Yesus Bapa Inang garama anak boru remaja pakon sekolah minggu ibani pola pikir nasonai aima Yohanes Pandidi patakkaskon patorangkon iya disebutkan ni narohun datas ia do na mengatasi haganup nah menyatakan bahwasani nahusaksi honon dia bukan dari dunia ini nahusaksi honon dia aima naibata nahusaksi honon dia aima Yesus ay. Jadi lebih nyon ay lang Kristus ay ni Yohanes Pandidi. Bagas ganupan pemikiran ni si dia. Kita ganup na hinarga ni Tuhan tay bagas Kristus Yesus. Nah, radu somel sunay kita ganupan na hinarga ni Tuhan ta agi itungan-tungan ni parguluhan tonten ni mabayna. Sangat bahat do halak na mancalohonay. Tapi buhay do halak kumanin na lang rasonay. Ang kuy buat kita hataridahan ni bagas parguluhan to. Bagaimana yang dialami oleh si Yohanes Pandidi pasal ay. Nah, apakah adong orang tua magigi hebatan anak ni daripada ia?
Apakah ada bapak tidak mau dan tidak suka anaknya itu lebih sukses daripada dia? Lang mungkin nyombah koma. Apakah adong do hita on nalang marosu hasomanta jagoan humbata? Atau padong inangon kan? Lang marosu iya saingi kumbani kebayani pe ulang adong. Jangan sempat dia saingin aku. Belum apa-apa aku dia. Ini homa. Nah, kebayanya itu pun dari akunya menginjem pula itu dah. Apakah adong do hita no kanaya ketika melakukan segala sesuatu? Ya hamdu no kanaya ininan. Ay hamdu na mambuan bana hu Jakarta unda. Tapi sunari suksesan bana daripada mitor. Naik humani darok taka. Unang masam-masam bana. Tapi wido humani. Aima. Rado semangat. Ya anggo mangida hasoman semakin berkembang. Anggo mangida hasoman semakin maju. Anggo mangida hasoman no kanai semakin iya, lebih kumbani diri. Ijon manukanayai ketika susian ai ni si Johannes Pandidi menyatakan ai ibagas pemahaman ni si dia guru ni si dia ai si Johannes Pandidi itu adalah orang yang lebih halaniaha kita ganuk na hinargan itu hanta Tuhan Yesus hadir nalahu ididi bani bah Jordan ai ibagas pola pikir ni si dia di jangando guru namion. Tetapi hita ganupan na hinargan itu hanta nih. Ipatorang Johannes Pandidi ai. Hubani susian. Rosi age hubata. Bani panorang. Hita ganupan kurian na hinargan itu hanta. Sobut kon homani. Na huntanoon partano ondo ai anjaha pasal na itanang ondo isahap ko. Narohun datas, iya do na mengatasi haganuk. Artinya hita ganupan na hinargan itu hantay bagas Kristus Yesus isobutkan bahwasani bani sada Johannes ay janganlah serupa dengan dunia ini meskipun engkau hidup di dalam dunia ini. Johannes Pandidi siol menekankan iya narohun datas do ay. Janah hak na ibuan ni, janah berita na isahap kon ni, itu adalah berhubungan kumbani na iatas ay mapasal harajaw ni naibata. Rosi hita ganupan dapat duaon homa. Isobut kon hasak si Johannes Pandidi menekan kon pasal hataridahan ni Rosi hajongjongan ni Yesus. Aima dia menyatakan pasal identitas. Ia menyatakan homani pasal otoritas ni Yesus ai. Ia menyatakan identitas ni isi tongon na isaksihon ni ai. Pakon tongon kuasa na iboban kon ni ay. Tongon tugas na laho ibereh kon ni itonga-tonga ni dunia on. Sehingga hita ganu ay do isubut kon ijay na idani apa na bidogini do isaksihon. Tapi sengdong naman jalo hasaksian ni ay halanya. Karena naibogihon na ibaritahon bukan dari dunia ini. Kita ganupan na hinargan itu hantang goi buat kita na idani apa ne bidogeni do karena dia adalah naibata dia adalah bapa naroh hudunia on gabi jolma iya do homani tondi ai teni kita ganup na hinargan itu hanta dia menyatakan pasal kenyataan karena itu. Jadi kita ganup na hinargan itu hanta ibagas Kristus Yesus Aima kehadiran Yesus itu merupakan rosi barita na idani na bidogeni ahanai saksi honi ai adalah tentang fakta nyata karena itu tentang fakta nyata
Agak-agak anggo hita haganupan na inargan Tuhan tanda jado harus ukon hita. Kita mendengarkan berita nyata atau memang kita mendengarkan berita nalang nyata. Tapi adon ini lagi Bapak Inang na hoax do kan. Nah, anggo berita na pasal ago itori kita itonga-tonga ni haganupan pargoluhan tahun berita na nyata ay na fakta ni ay agak-agak memang kurang do ba. Langomoto na siya. Tapi anggo berita na pasal na hoax ay na lang tungunay ay pudas dumini beray sap. Dan nabahat ko mani halak na maruso. Anggo istilah ta hata na lang na fakta rado ninna tuninna kanay do istilah ni kita kanay ninna tuninna nini siano. Nah, menurut siano nini ay naman. Tetapi na isaksihon ko aksal na ibinogi ni Tuhan Yesus itu adalah tentang kenyataan pasalaha na nyatahon ni pasal harajaon ni naibata. Pasal harusu ni naibata ito nga ni dunia on tapi sing dong naman jalo hasaksian niya. Ira anggo hasaksian dibuat kita pasal hasaksian ni Tuhan Yesus. Pasal holong ay, pasal kasih ay, inyatahon do itonga-tonga ni haganupan pargolo ni ibuat kita sada contoh ay Tuhan Yesus berkata itonga-tonga ni haganupan pengajaran edukasi na iberekon ni jika ada yang bersalah samamu maafkanlah dia, jangan melakukan kesalahan sama dia. Anggo adong namani palham marhitehon ni batu tippal maiya marhitehon ni kapas. Dunia tidak menjalo ai. Kita ganupan na hinargan itu hanta. Ada tuh kita bani panorang GKP si jantung on menerima ai. Sehingga no kanayai buido na itangar kita. Ai kenapa dunia tidak menjalo ai? La betar maaf ko nau. Anggo kesalahan ni ai, anggo sianu ai, domma humaafkon, tapi anggo hudingat hatana nasada-sada ai. Aido mabaik gur-gur lala pusuk-pusuk. Dunia tidak menjalo ia. Pasal holong ay, pasal kasih ay. Ketika ada yang melakukan kesalahan, ketika ay lempar ham marhitehon ni batu, lempar ma iya pakon bunga, seng tarbay na iba painang nini homa. Bahkan adong makatahon iya lempar duit pakon bunga, tapi dohot ben dohot pot ni. Nah, ahana idani pasal harajao ni bata pasal firman Tuhan na inyatahon ay sehingga hita ganup na hinargan ni Tuhan ta ay na ihagulukon itonga-tonga ni parguluhan ta sehingga nyata nokan songon na sinobot bani bindusada ayat 14 ay sehingga Tuhan itu menjadi daging janah marianan itonga-tonga ta. Sehingga Allah itu menjadi daging marianan itonga-tongata. Terus si naidah ni apa na binogeni ay do isaksihon ni. Pasal ahane sebut ko ni Tuhan Yesus pasal apa yang mau nyatahon ihorjahon hita ganupan. Dia berbicara dengan nyata, bukan dengan maya. Kanan. Ia berbicara melalui kenyataan. Nah terjadi lang marhitehon ni dunia maya. Tapi anggo isukun hita hujado hita seringan. Rado hita seringan mangadu hubani aha inang mangadu hubani Facebook. Rado mangadu hubani Facebook dah. Nah mangadu hubani media sosial Twitter. Tapi bilang tahun pangakon hita ibagasahan ay iboge rosi ibagasahan ay horjakon hita aduhon hita maay hubani Tuhan ay bata
Napatuluhan hita ganupan na hinargan ni Tuhan na ibata ibagas Kristus Yesus. Maritew ni hasaksian ni Johannes Pandidi on kumani mau menyatakan ibani haganupan pargoluhan pansal kaitan ni hubani si basaon tanok kanayay ijondo au suruh kama au. Nah, sonari persoalan hita ganupan na hinargan ni Tuhan ta tantangan bagaimanakah kita merespon ai iha tahun ay nasinuro ni naibata. Iya do na masahap kon hata ni naibata. Hita haganupan na hinargan ni Tuhan ta kita adalah orang-orang ya ipili na ipanggil Tuhan naibata, na isuru Tuhan naibata, nalaho manaksihon iya. Nalaho menyatahon firman ni, nalaho menyatahon kasini itong-atongan di dunia on sehingga dunia ini mengenal dia. Mariteo niay ketika iondos kon ay. Nah, atap songon anggoy kota-kota lang raso na ay. Kanay no bapak kan? Nah, tapi rado sa haliho ma. Martugas minggu depan si ano mitoro iya sanggay persermonan menjawab. Ulang au. Tanggal 5 on buritan beltokku. Ya, lang dong sonay kan? Lang. Na martugas minggu depan si anu, tapi na sunay. Bahkan ketika isuruh no kanaya ibu edo tong alasan. Langsungon pengakuan ni Jesaya ijon dua suruh kam maau. Iya, namambuban tonggo sapata aima inang si anu. Inang langsung inang ini berkata, aku tidak bisa, tadi kacamataku. Apa hubungannya martonggo kan tutup mata. Hubungan di pakon kacamata. Nah, tetapi maningon na terjadi itongan-tongan ni haganupan pargoluhan ta pasal na isuru na ibata. Anggap persoalan layak atau tidak layak. Ia tahun ubani Roma ay haganupan jolma mardosa. Roma 6 ayat 20 toleh sebutkan upah dosa itu adalah maut. Pitah na ibatano nama layak ahun hita. Bani Yohanes 15 itu nih. Tetapi persoalan sonari hita ganup na hinargan itu hanta maningon do na terjadi apakah ham mau atau tidak. Ayo. Lang persoalan lang taluk do piaw haganupan hita lang taluk. Lang layak aku tidak layak haganupan hita lang layak. Lang adong hita na sempurna. Tetapi persoalan sonari apakah kita mau agar kita ilayakon na ibata, agar kita isempurnahon na ibata, ibagas haganupan horjaay. Nah, I don't know kanay ihatahon, ay nasinyuro ni na ibata, iya dono na masahab kun hatani na ibata. Berarti kita ketika kita disuruh Tuhan na ibata, horjatan na lahum masahab kun. Ibagas hata na humbani na ibata, anjaha seng marsibar ia memberi tondo ini. Nah, seng marsibar ia memberi tondo ini hita ganuk na hinargan ni Tuhan tak adong kekhawatiran kumbani susian. Nah handu tongon Tuhan na parlobe do metadikon ham hanami. Mariteho ni kekhawatiran ay Tuhan Yesus ibagas na puhum bani na mate roh manjupahkon susian ay. Memberehon pengajaran na memberehon edukasi kembali kubani susian ay mengingatkan bahwa na menyatakan ia dotongon na puho ay. Tetapi hita ganup kekhawatiran ni susian ay muncul kembali ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Tetapi ibagas haganupan ay Tuhan Yesus menekankan pasal ulang mabiar, jangan khawatir. Aku akan memberikan tondo na pase. Aku akan memberikan Roh Kudus nalaho mengajari, nalaho menghibur, rosi menguatkan. Nah ita ganuk persoalan ita, nah hinarkan itu kan nyata. Iha tahun itu ngatungan yang haganupan, anjahat seng marsibar ia memberi tondunya tidak. Lang marsibar ia memberi tondu ini. Itu ngatungan ni gulu,
bani pribadita das ku bani panorang sonario. Nah berikut kumang ambilan tahun menyatahon ibagas holong ni uhur ni bapa in bani anak in anja haganuk do yondoskon ku bagas tangan ni. Nah, holong do uhur ni bapa in. Ijai maka tahun ita ganupan na hinarga ni Tuhan ketika Allah mengasihi kita, ketika Allah no kanay makaholongi kita, haganupan do yondoskon lang adong. Nah, itu tutupi, tipak, talar do haganupan ay. Dong do ding ta ay, dan. Artinya nyata, kasih Allah, lang adong, ya, sianu on lang palay beri lubi, lang. Holong do uhur ni bapain bani anak in anja haganuk do yondoskon hubagas tangan di semuanya. Langadong na terselubung, langadong na itutup-tutupi lang bagian on, tetapi haganupan. Nah ita ganup na inargan ni Tuhan ta. Ang garis bawah ihita pasal holongan ina hatongon holong ta. Itonga-tonga ni haganupan parguluhan ketika anggoy kay kun kita ibagas na marsibar ay, apakah kasih kita marsibar oke? Apakah holong ta ay masih ditentukan oleh syarat? Apalagi songon itonga-tonga ni haganupan parguluhan ta. Ya, aku mengasihi dia, hatiku mengasihi dia, tapi tubuhku tidak. Pikiranku mengasihi dia, tetapi hatiku tidak. Nah, pekerjaanku mengasihi dia, tetapi keluargaku tidak. Tetapi ahana terjadi songon pengakuan ni Joshua ita ganup na inargan ni Tuhan ta. Angguau pakon hasoman ku sarumah. Cahoba do si balosan. Holong do uhur ni bapain haganupan do yondoskon hubani. Nah tongon bapa holong do uhur tabani inang kata padong do tabunian. Nah, apakah inang holong do uhur hubani bapa atau padong do si tabunian? Tetapi ketika holong ai secara keseluruhan langadong, mau hati yang sebelah ini, mau sama dia, sabula ope bani ma, pikiran ope bani ma. Nah, sehingga nyata ai tonga-tonga ni haganupan pargoluhan na parpudi sahali ita ganup na hinargan ni Tuhan tay bagas Kristus Jesus. Menyatahon humani rosi menegaskon pasal otoritas ni na ibata ay. Rosi pasal identitas ni Tuhan Yesus ay na seksyon ni Johannes Pandido rosi hasaksyon ta. Ay ma napor saya bani anak in dapotan hagoluhan na sadokan ni dokani. Nah, napor saya tidak hanya sebatas pengakuan tumang. Kana itu ulang pitah pengakuan tumang somal ai rado pengakuan ya biasa itonga-tonga ni parguluhan anggo HBN kan doma HBN sering kita HBN radoham sir doham sir doham radoham manasab dosa ni hasoman amar salah dopat kam radoham anggo sonay say masalahmu ijalo roti biasa nih anggo hutanami inaguri anggo habis HBN markaliling duay marsalam-salaman tapi adung do humanitong sangga marsalaman ay ilewat kon kana artinya menyatakan ibagas hapor sayaon ibagas pengakuan ay lang pita komani pita NATO no action talk only pitah hata lang tetapi hanya sebutkan bani Markus ayang gui bahasa kita bani surat tardiditai napor saya anjaha tardidi dapotan haluahon tetapi angguna lang por saya hona uhum do adong ijai materai berarti por saya tidak hanya pengakuan di bibir tatumang
Tetapi hapor sayaon taai maningona pataridah kon kita itong-tongah ni pangabak parlaho si ganup ari. Yang pita por saya duau, raduau. Songon endokan ay mah marsalap ko si lewat. Taganupan na hinargan ni Tuhan ta. Ya tahun bani ayat 36 ay homa. Na por saya bani anak in manyatahon ang guminggut ta bani panorang on ay mapasal Trinitatis ay naibatasi tulo sada menyatahon Bapa ton dinapansing rosi anak in isi anak in ay may Tuhan Jesus na mamberehkon haguluhan nasa dokan ni ang goitori kita ubanin Johannes 3 ayat 10 ay Johannes 2 ayat 10 rosi Johannes 4 ayat 6 enyatahon bawasani ay holong do uhur ni Bapa bani dunia on rosi hatahon hitaganup na hinargan ni Tuhan ta. Anggo ibasahi ta ko bani Matius bindu 10 sada ayat 27 ay isobut konsonon. Pasal menyegaskan otoritas na humbani Tuhan Yesus pasal hasaksian ay Matius 10 sada ayat 27. Haganupan in doma yondos kon bababakku. Sengdong namananda anak in sobali bapa in anjah bapa in pe sengdong na manandasi sobali anak in. Apa na pinudahan ni anak in do magubani roso ni uhurni. Tini hitaganup na hinargan ni Tuhan ta. Aho do dalan hasit tongan. Sengdong na buidas kubani bapa in. Ang gulang marhitehun ni aon ni Tuhan Yesus. Menyatakon ay pasal anak haundosan naroh nagabi daging marianan itong-atong-ata. Tapi nasopor saya isobut kon ijay seng idahon ni haguluhan tapi ringis ni naibata totak dobani. Amin. Martonggo hita. Diat itu pa sombah nami bamu hamtuhan naibata bani haganupan hatamu nadoma ijalo hanami. In matongon Tuhan napatutapkon hapor sayaw nami hubamu ibagas namandalan kon parentahmu ibagas namandalan kon haros ni uhurmu itong-atongah ni dunia on hasip itongon Tuhan wido dunia on sing manjalon. Tapi lang ay mengurangi semangat nami. Nalahu melakukan na terbaik. Bani parguluhan nami. Ham Tuhan na ibata. Tarima kasih. Bani hatamu. Nadop ondos hutonga-tonga nami. Asein matongon Tuhan mambubayhan nami. Untuk nalahu melangkah maju hodobe. Mari teoni semangat nabayu. Pasal hasaksian. Manatsihon pasal haguguhunmu, kuasamu. Itong-atongan ni parguluhan nami on. Hasip itongon Tuhan. Hanami on berjalan seiring. Pandemi COVID-10 siyaon na mambahin hanami rado holsohan na mambahin hanami gobir. Tapi por saya hanami tungon Tuhan tundoy muna pasing nalang marsibar in man natungon mapargugoy hanami holong na humbamu na mamberehkon rosi na membungkus kanami tongon Tuhan, menjagai, memberikan hasengaton hajor giton, hutonga-tonga nami. Hasip tongon pandemi COVID-10 siyaon, mambayin hanami gobir tapi tangan Tuhan lebih berkuasa kumbali na masaon. Terima kasih tongon Bapa.
hidup apa holong nyate muma na marianan bani parguluhan nami, bani jemaatmu, bani kuriamu na adong GKPS si jantung on. Hun rumah nama passing on, hun rumahmu on, pakon hun rumah ni jemaatmu na beribadah i rumah ni be. Inaikon hanami tonggo panginduan nami. Pitah hubamu. Martonggo hanami tongon Tuhan. Hubani holongmu manonggohon hasoman nami. Aima Bapak Pandita Saripin Saragi ibagas pemulihan. Nyonya Lukertina Borugirsang, Bapak Situa Jidin Sinaga, Inang Deminar Boru Tanjung, Bapak Situa Lumbang Sitopo, Bapak Situa Jan Rizwan Simanjorang, Bapak Situa Muden Damanik, Bapak Obero Sipayung Rawat Jalan, Nyonya Rondina Boru Damanik, haganu panintongon Tuhan bani hasoman nami na ipadaskan nami. Hamana mama suman ramuti melawat si dia, menjamah terus ku bagas uhur natang parbagas ni si dia. Na menguatkan si dia, namanya tahun kasih karunia Tuhan, bani parguluhan ni si dia. Rosi nama masu tambar na pergunahon, baik na ipangan na iminum rosi na suntikon bani daging ni si dia. Nagabe parhitian mo na lahu mambiri hamaluhon, markorja matongon intongon Tuhan, asih hasoman nami on. Ibagas nasihat rosi horas koras bersama dengan keluarga rosi nalahu mamuji pakon pasangap kon ham hulubian niarion riak pakon hanami hasoman sakuriani martonggo dohomani hanami Tuhan kubani hasoman nami aima Bapak Situa Betelman Purba na irawat di rumah sakit UI Depok. Mbah Uti haganupan si dia ibagas na irawat tongon mertua si tua Muden Damanik aima rumah sakit Cipto haganupan intongon Tuhan pasukan pabor si ham haganupan jama kam haganupan tangan-tangan ni para medis rosi haganupan alat pabor si ham tongon Tuhan uras kam baik agi ruangan na ipake baik segala adat medis na ipake rosi obat na ipangan na iminum rosi na isuntik bani daging ni si dia tongon Tuhan haganupan in jama kam lawat kam martonggo humani hanami maunggohon mangondoskon hasoman nami keluarga Bapak Hasiholan Damanik Boru Saragi ibagas namasan na hidupakon si dia hamatungon Tuhan na memberi apo-apo na memberi penghiburan yang luar biasa na menggatih duka ni si dia menjadi suka ibagas yang berjalan bersama dengan Tuhan bani haganupan parguluhan ni si dia botoh kanami tongon Tuhan janjimu selalu nyata bani parguluhan nami martonggo humani hanami hubani hasoman nami ami saragi hama humani ibagas haganupan panginduan kerinduan nami hamdu panambari nagugo
Tuhan juga berbicara, rosi menghardik penyakit nak dong bani daging ni. Rosi menguatkan tongon Tuhan. Gintu boy hundul ia marsahap. Pakon lebih mandiri tongon. Sebab kami tahu Allah adalah Allah yang luar biasa. Penuh dengan mujizat rosi pasu-pasu. Nah tetap nyata das kubani sondahanon. Tunggu hanami komani Andre Tondang ase tambah bijak, pakon lebih mandiri koma. Tunggu hanami orang tua nami na lansia ase tetap sedia ipar guguh iham ibagas hari hatuaon ni si dia. Ase pemoro guguh ni si dia. Lambin buruk akula ni si dia. Tapi hidup pakon holong nyatemu selalu nyata bani gulu ni si dia. Na menjamah menopang si dia. Martungguhan nami mangondoskan hasoman nami. Markita ni tambahkon ham umur hutong-hatongan ni si dia. Aima Nathanael Bita Wadarra, Nyonya Tiara Helena Sinaga, Cleo Jepana Sinaga, Immanuel Silalahi, Rio Andrian Sipayung, Jopita Magdalena Saragi, Chris Kardi Daud Girsang. Ibagas na bertambah umur si dia, berkat Tuhan bertambah juga lah pasu-pasumu. Nehapkon si dia, hitung-hitungan ni pargoluhan ni si dia. Selalu bayu tungon tiap hari. Terima kasih tungon Tuhan. Bani haganupan ini. Tungon hanami human yang godong jemaatmu na berulang tahun. Ibagas rumah tangga ulang tahun pernikahan. Hama humani na mamasu rosina menjadi dasar hitung-hitungan ni rumah tangga ni si dia. Nyata tongon Tuhan kasih Tuhan hitung-hitungan ni gulu ni si dia. Ibagas na mandalani bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih tongon Tuhan. Ondos mahutanganmu daging pakonton dinami. Bani haganupan program ni kuriamu rosi PHMJ. Hama humani na mamasu maparguguhi. Ibagas Kristus Yesus hanami martonggo. Amen. Koreana hinarga ni Tuhan ta, paima yondoskon hita galanganta. Tangar kita malubi hata ni naibatahan nagabi onjolan batal lahu manggalang. Aima natar surat bani sada kronika 20 sia ayat 14. Ai isi maau, anjaha aha ma bangsakin. Ase boy hanami margugu kumbani nion jarniu hursonin. Ai marharorohan kumbamudo ganuk. Anjahan akong bani tanganmu indo na binere namiin bamu. Sonari, ondoskon kita galangan ta. Sapan riyaman ganuturiain mahasadaun nadean ibagas Tuhanin lihat malita
kami marsiurupan marsihahulungan hasada untuk tak togu manion jalani ai maha persayani sisara Tuhani sadara pandidioli naun berdapai ai galuk na persayana namujihan Tuhan pasu-pasu Tuhanin dan upanitaan asepokuk maurmu marhorja peringgas patorurmu hola Tuhanai bata tetap badi mata ilagas mologi saur sapan liyama kanul kuriai marhasada onadea ilagas Tuhani ria baita agani mamuji Tuhanmu margame marsiurupan marsihahulungan Kuriana hinargani Tuhan ta riap ma kita jongjong martonggo mahita mangondoskon galangata hubani naibata
Ham Tuhan na ibata si madahanami pakon haganup goluk nami. Terima kasih maha tahonon nami hubamu. Halane ipar mudu-mudu, iparorot jana ipasu pasu hamdo goluk nami. Ibere hamdo homa parhion, hajor giton, si panganon, pakon si inumon. Rosina porlu bani goluk nami. Tandane terima kasih nami. Iondoskon hanami do hubamu. Goluk pakon pasu-pasu nadok bineremu. Na ipatupu hanami on gabe galangan nami. Papasing anjaha pasu-pasu hamma on. Gabe galangan nabisbo ilobemu. Bahen hasangaponmu. Janah mambahin lambin marhataraidahan harajaonmu i dunia on. Say tambahi hamma pasu-pasumu. Janah say lambin paganda hamma holong nyatemu hubanami. Ajari hamma hanami. Ase lambin igalangkon hanami diri nami. Pakon hinadungan nami. Kubani harajaonmu. Bahen hamuliaonmu. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus. Si palua hanami. Amen. Huondoskon bani Yesus haganupan dirikon. Huondoskon bani Yesus haganupan dirikon. Ia rupa sangaponku sadoka bai golukon. Huondoskon bani Yesus si palua. Huondoskon Ham Tuhan na ibata Bapa, anak pakonton di napasing. Ipuji jana ipasangap hanami doham halani panramotionmu bani kuriamu i dunia on. Marmalas niuhur dohanami. Halani domma ipataridahkon ham hadirion pakon idop niuhurmu banami. Hamdo nama nopa. Mambere hasasapan i dosa. Pakon mambubai sagala napor saya hubamu. Mardalan huhagoluhan. Sisa dokahni. Halani ay mangelek mahanami hubamu. Topa janah pabayu ham mahanami. Marhite kuasa ni tondimuin. Ase tubuh hanami padua halikon. Janah tetap margogo. Lahu makagulukon holong nyatemu. Nadoma ondos banami. Urupi ham mahanami manlawan musuh pakon hisap-hisap ni daging nami. Ase boy pataridahkon hanami. Nadop tongon hanami gabe anakmu. Balo si hamma hanami. Ibagas idop pakon holong nyatemu. Amen. Lahu mana siam. Jana baritahon na siamma. Itonga-tonga ni si paju begu-begu. Hamuliaon ni. Itonga-tonga ni bangsa-bangsa. Halongangan na binahen ni ay. Calohama pasu-pasu kumbani Tuhan na ibatata. Ipasu-pasu anja iparoro Tuhan na ibata maham. Isondangkon Tuhan na ibata mabuhini kubamu. Janah maidop mauhurni mangidaham. Idopakon Tuhan na ibata mabuhini kubamu. Janah ipasorap madameni. Bani tonduimu. Amen. Undul makuria salombat taganupan.
Shalom. Terpuji ma Tuhan, nama bere panorang nadiar, hubani kita haganupan, huria ni Tuhanta, nambar kebaktian, ibagas garejon, sonai homa huriata nambar kebaktian, hun rumah masing-masing teneh. Salam sehat ma hubani kita haganupan, tetap semangat bani namandalani goluhta ari-ari. Dop salose kebaktianon, adong dope kebaktianta, kebaktian penghiburan, hubani keluarga situa nehen munte, arapuhur nami, hita na adong igarejon, tading matong igarejon, sonai homa anggota ni huria, mandihuti hun rumah masing-masing, via Zoom teneh. Namanghihut, terima kasih hubani haganup majelis, nadoma melayani, hubani tim singar, anggota seksi Bapa, hubani niombah nami, Surya Damanik, nama ngiringi Pandodingon, hubani pemuda, nadop dihut mangisi kebaktianta bani panorangon, sonai homa hubani vokal grup seksi Bapak. Terima kasih koma hubani tim monitoring, pakon tim multimedia. Terlebih hubani pandita nami dalam rangka tukar mimbar pandita, songnai padas pandita tanokanai, pandita ta hun suka bumi tene pandita. Mungkin adong nasi holi padas kamu mas, paham huriat tatokin hurumah pandita domah. Jadi ini panditai husuka bumi maroh sambil mardelanin ini. Jadi terima kasih ma hubani hita haganupan, hubani namalayani aseriap kita jong-jong ilobion untuk menyapa anggota ni huriata na adong irumah teneh.